you have the edges of Honorable Sam Tangaro here? We have seen some security personnel who have joined us here, and I think they're not from America.
abeegi aha Tayari West. Olwamukagoro a program eyabato otaferwa beegi ku Gather Hills Nursery and Primary School omunkondo Kitagata Shemu. Today nashemerwa mnonga kujangu itwenka the hills nchiteka ho tumambu it is so important kutwara abana bitu kugira kibayega okurambura nitugigurupingo mu co-curricular activities so ntubani tuta umunkora ekiministry kushaba tutahugiro mu class chonka tuyambeho n'abana kuja bakamanye bindi bintu ebitali omu class kuri. Oku programs rukuratana aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Any votes? Honorable Mujana. $23,989 votes. I therefore declare Honorable Uganda, who has polled the highest number of votes, 23,989, representing 51%. As the jury, 51.1%. Sorry, 50.1. As the jury elected in Byaro for Bufumbira South, never passed.
aho ndagambire zesha mu municipality mu council akaruru ka Bufumbira East baza ukaranje ndagambire bimpa kandi orakurira ibyakaruru nashora kurira ibyakaruru ina muri district omwami mujambere Tadeo yabaswa araranje aho twareba ararangirira omwami Alex niyo saba super Uganda ko niwe wabaswa arasinga ebendera yakaruru South constituency aho ndagambire zishampa turi mu council aba bari kurangira akaruru cyamaze kwamakeberera abantu tubashemererwe munonga na munonga bari koreka kushemererwa akaruru kabwanyuma kugira ngo baswa barakagarukamo izo bageneye ijana kazoba villages Mushanju izabuswa zeratera akaruru bayorekera cyane rimwe ko baraze gwa mugongo ogwa Alex niyo saba Seruganda na munonga izo bageneye ijana kazoba tubareke na munonga ko baraze kwabira tamburo ko twabagambire akaruraka kakakati gwo mu kubanza so turukureba Uganda bwanyuma yakaruru kujya basikwa arakasinga turaze kwa turagambo ndi kuraya kiranuya abasikwa aratugamana munonga wakaruka abasikwa karatambura twakwakiraho narebo okurikeyo akaruru ori live at Tire West amazina yawe amazina ni Adonia Atwere Tire West muri Kistoro orasa kutugambira na munonga okorehurira ndaze kwa webare Adonia okumpakanya ko kugambira ha TV Tire West nashemererwa munonga erizoba kuba bantorana abantu bona babufumbira South ngo mbabere flag bearer ya 2025 kugira ngo tuze mu general elections za January 2026 akaruraka kabire karimo inshonga nyingi ezitari zimwe kakakashemerere kuhwa ibiro 10 na Mushanju kate motoka zanje mukaga bazate birahuri hamwe n'abari kuka security yako na yeke tabonire habwo kuba ukanoreba ngo eri harubaju rumwe konke byo byona tubitire harubaju no manyaruhanga tari kurye nguzi so tugire kureba twashanga ngo ebyo baragira ngo bo bina karuru bakabatakine abo kuba nezo village Mushanju ezasigire bakani bareba ngo twina karuru kinji bari kureba ngo basingirwe basharamo kugira ngo tutatora takatera iryo zoba konkeri zoba ni mu Bufumbira baraceta kamara mpaka iri zoba byahwa akaruru twakatera kandi twakarya rimwe no abampurikize iyo baragamba ngo turakomeje mwenu abapurikize mumanye ngo turakomeje mwe bari munonga obe niho narebo niyo saba Seruganda wasendera na munonga urukwe urota na munonga bwanyuma kurangira kadete wawe kujya naswa arasinga karukizo bagenda kaza amazina ni nje Ivan ni mpurira munonga nashemererwa abo kuba candidate onje yasinga karuru nyowe ndiyo mufumbira konkani nduga ni constituency ya Bufumbira South kandi akaruru kerizoba kagenda je twaba twine security bikime twaba tukine bwenu ni ngambira Bufumbira South icyo turakore 2026 okweyongeraho tukamwongera karuru mpaka mu parliament ogwe ni Ivan ni wayo askwara bwambo twino otwire ari political assistant ari wakiriho na munonga owa
niyo saba super seruganda araze kubaraganira nitwe atugambiye na munonga ariko rata uri live hatayari west. Urakoze, ndumva meze neza kandi nezerewe kandi ndashimira abantu bose babufumbira South. Ibyo duciyemo ni byinshi, urugendo rwabaye rurerure, twahuye na byinshi bigoranye, ariko turashimira Imana kuko abantu bazitira ibintu byinshi, ariko iby'Imana yateguye nta wabitangira. Abaturage rero turakomeje urugendo rwacu, mwakoze kuduhereza ibendera kandi twiteguye kutayirekura, ahubwo tuzayikoresha neza. 2026 tuzakomeze duhigura umuhigo kuko icyacu ni guteza imbere Kisoro, guteza imbere Bufumbira South no guteza imbere Uganda. Murakoze. Wakoze cyane kandi wakoze cyane Martin. Tuci n'abandi bahagize na munonga bari kushemerwa aho kugira nti niyo saba seruganda ezishezeho nagambire bi basiko baramurangira kujyanwa ayine ebendera ya Bufumbira South. Urasa kugira hanu ya kujya kwa oragamba n'urukutereba hanu uruko urata kujya basiko bararangira niyo saba seruganda. Njewe ndishimye cyane. Icyambere ndamanza gushima Imana yaduhagarariye muri kano karuru gashize, kuba yarakaturindiyemo kakaba gashize nta muntu gasize mu buzima. Nshimira n'abaturage babufumbira bakoze kuducucira Oburuuru bagatora intwari yabo inkingi y'amajambere engineer niyo nsaba seruganda. Kuba byari birimo intambara nyinshi n'umwiryane mwinshi, ariko baravuga ngo Imana yashazemo umugambi w'Imana ntawuvuguruza, ni uwo ni Imana yatoranyije, ariko Imana yacu niyo dukomeje gushima gusa. Kandi n'ikindi tubabwira ngo intego ya engineer wacu seruganda ari kuvuga ati turakomeje n'amajambere muri gisoro yacu. Aha ni mwakoze. Wakoze cyane kandi wakoze. Hanuya abantu bari kugira nti muri Bufumbira South turaramo engero iyo buvuyo na munonga mu Oburuuru bari kutera mu gihe cyo gusiyensi. Twino omutware DPC witu turaze kwa turamwigira umwami Ben no wamanyakashumbusha na munonga atugambire uko asika barabikora mu gihe Karuru ebintu bya security bari kugereza credit. Ndi Hanuya n'umwami Ben no wamanyakashumbusha niwe DPC wa Kisoro district. Umwami Ben wamanyakashumbusha waze kutugambira akaruka atambwire batana munonga ikintu cyashyushye nka muri kutwaza batakujya kabaswa karaba successful twakwakira live hatayari West TV. Akaruru katambaraje omuro Bufumbira South. Tukaba twakatiye konka abasigireyo polling stations Mushanju ezitaratira karuraka, kandi tukareba kurangirira karuru, kandi izo polling stations Mushanju zitatire twareba ngo bariya ntobasta real staba koraje. So twashwa mungu akaruraka aka imyanya Mushanju gitaratire katerwe rizo, kandi katerwa security yaberuho ombuyingi, kandi na nabantu bona baba secured. Karuru kagenda getageramo wagere nshonga yona nyenda kwebaza ba candidates abo kwaragana kurunje na security, nyenda kwebaza bateze bakaruru abo kuratera ibiragiro byatirwe NRM bakutera karuraka, kandi nyenda kusima na agencies zone ezakwatanisa nitwe kugira ngo tugera karuru kare peaceful katine kurwanangana. Ate n'ikirungi Bufumbira South bafuna candidate wabo wa NRM, kandi pressure bireruho neja kucendera nishaba abantu ngo atubagara cyo mu makagabo batandike okutebeka babase kutebeka samakagabo bazombinze byentunguka akaruka nziza kutegereza, kandi akarukuza kwija akakumaririza nankane Oburuuru aka electoral commission ya Uganda onkahati abantu bagaricho mirimo yabo bakore, kandi ibyo Oburuuru bebukomeraho. Umureba arasa ko ari kwebuza nti buri kubaho akaruru na munonga mu madistrict gamwe na gamwe haciraga kubaho enyombo mu bantu mu maka nandi ho na kusha abantu babaswa baragwana abanenense haronke emishango z'amasiko maratungana munonga mu gihe period yo tubasiko turatandikaho campaigns no bwire emishango niziya z'amasiko ma recordinga ku ziringana nawo kuma basiko marakora obubire. Akaruraka akabireka emishango mingi emishango yo burute kabura abo kuba kubana batambura ba candidates omwe baremererwa controlling
abahagizi babo bahendera barwanire tunje mu accidents aba boda boda bakugwa n'amapiki ninga bakutemerana tungire mu okugambira kubiri bagenzi babo konka mpamyangu haswahika muhero uri side sheme kusasire ndijo aboko atwena I mean bona babembatera karura kanaba movement so bari mu family yemwe nshabo kubaho reconciliation bakasasirana then bakagaruka ko family yabo bakategereza karuru ka muhero konka yemishango etwireho kandi mu tuzajigumizamu abo kuba umuntu yatarigera akajya mushango gwanje tinshi gwetaga na gukinga itwanka police tugumizamu no mushango go tugusinduko wa state tugumizamu no konka tugera ngo at least babase kusasirana na nemishango egeri ya police bayenda bije bagiye. Okay, we bari munonga bwana DPC ben amanyakashumbusha base niko baskora tugambira ibyo ni bimwe ejya biri mu karuru akizo bajyana kazoba akasaka tambura mu constituency narshi mu igombora ejya Bufumbira South aho abantu bari gutorana abembezi babo bakabajya bo gutera karuru izaryo gwa kanoka tukara villages ezo Mushanju batarato na mwanya gwabo izabagenya kazoba baswa baratora nabembezi wabo kandi bwanyuma kugita Oburuuru twareba bari kumajinga Alex niyo saba Seruganda ari kusinga karuru itwe habwa Tayari West ni kujanti congratulations zaswa ararabamu ni kumwendeza ebintu byonka habwa Tayari West omuri Kisoro Adonia atuheire.